Seal Trakima, Rimawi Khawvel Music Magazine Editor. Kania, Kanmakar Zone is Umnit Papua, Nilaini, Zandar Yathian, Dorpui Multipurpose Hola, Rimawi Khawvel Comeback Concert for Peace and Harmony. We tham tak nei anidona, Ilotel Venge Donia, Mitin te interung lole, Hehuna, Rodin la Khaveng to Hian, Kasom Chewani, Kalome. Rimawi Khawvel Comeback Concert to Juni Sawmna Peka hian Dorpui Multipurpose Hola nei anidona, Hehuna hian local ni torin kan somatse. Rimawi Khawvel Magazine buat say Peace and Harmony concert Dorpui Multipurpose Hall nei tura kan hisol donia. June ni Sawmna Peka Zandar Yathian mi zong local touring kan so maseu. Peace and Harmony concert Dorpui Multipurpose Hall nei tura hian local venge touring kan so matse. Rimawi Khawvel comeback concert nei anidona ami zong local touring kan so matse. In Zavain si bai vekule ni Sawmna Peka hian Zandaria ta tran touring Dorpui Multipurpose Hall Rimawi Khawvel comeback concert nei tura bat sai ania mi zong local vek touring kan som chewa in mel hu vek kalo in base donya. Peace and Harmony concert Dorpui Multipurpose Hall nei tura hian ka perform ve dona helum na hian lo kala nuam taka hun bang touring kan som vek aseu. Si Baivek ule Rimawi Khawvel comeback concert to Dorpui Multipurpose Hall ani anidona local show touring kan so matse. Rimawi Khawvel comeback concert pui tak mai ni Sawmna Peka zan dare de chan ve hian nei anidona zawain in local vek don ni Rimawi Khawvel Magazine buat say Peace and Harmony concert Dorpui Multipurpose Center hian June ni Sawmna Peka Zandare ta dei turania hehuna hian kai mutheu donia. Opia tribal power kania Rimawi Khawvel June ni Sawmna Peka zana concert asiam tura hian local victory ka som sewa kan rock tang don